Puong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken mulmula, kastamet dagiti prutas nga mabalin nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti puong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FB Live. Dito'y nga ilawlawag ni Dr. Marilo Hani Tamayo, nga eksperto kadagiti natural awagas, may panggep kadagito'y mula ang makaagas. Puong tibiyag. Mabuya tunggal malem iti Miyerkules alas 3 di malem dito'y NGT Wellness TV ken mabuya yupay iti NGT Wellness YouTube channel. Puong itibiyag. Puong itibiyag. Ket ita at tuyen ti Doktor tayo. Naimbag nga malem tayo manen, have a blessed Wednesday, kirigiti so amin nga makabuybuya, ti intero nga Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, ken intero nga Pilipinas, ken Balasiw Taaw. Actually, nakadado, tinaka-monitor kanyak tata nga malem, dagitay regular watchers tayo. Ray Coloma joined, NGT Cagayan joined. Ayan. Our very good friend Bart Abaya, Ismael Abaya joined also. Hello sir. Shaq ni Marlene joined also. Nida Anwar, kasinsin ko dya abroad dito. Hello, Kasin Nida. Charis May Manuel joined. Cosas Kitchen joined. Yan, di paborito ko nga ko dito eh. May isang caterer, no? We're very good friend. Okay po, Cosas Kitchen also joined. So, sakbay tayo man nga mangrugi. Adaman labas city pabuyak nga video kanyayo.
Ayun. Welcome back to our program, Poon Tibiyag, every Wednesday, 3 to 4 p.m. Ngam nadadumakot ko, dapoy overtime ko. Buti na lang. Haan nga agungat digitoy, engineers tayo nga adadtoy likod iti, NGT Wellness TV. Anyway, with me, of course, is our very good and very talented and very young IT, no? Javer. Isut ti mesang may sang mang bibiyag kadto programa tayo ken dagiti daduma nga programa ti NGT Wellness TV kasla ko kay magustuhan yung programa tayo every Monday which is the Lailo Ilocano or Lailo Cano, di ba? Hosted by Danny, si Sir Roland, ni Sir Mark, and ni Barbie. Okay. Adamot programa tayo. And I think, yes, programa tayo, friends, with Pastor Manny. Dahil taraon, iti spirito tayo nga every Tuesday and Friday, actually. And then, of course, Wednesday, dito po Tibiyag. Thursday, Nature's Call, patch inak iti Radio Veritas. Yun. Next time, adan to programa tayo na I live you, parang ganon. So madadupay ti programa tayo and then di ko na kung adan to pwede kita TV series tayo nga story about the Bicos. So padaanan nyo data. So sabay tayo nga mangrugi manin Ismael Abaya, si Sir Bart sabi niya One Halal Association of the Philippines. Yes. Actually, may saak nga co-host every Monday iti One Halal Association of the Philippines. So, I was invited by the host mismo kasi co-host lang po ako, no? Ismael Abaya, no? Sunat ti host tayo iti One Halal Association of the Philippines. That's Monday 2 o'clock. Tama. 2 o'clock up to 3 o'clock. Yun po yung program namin ng One Halal Association. Maamuan tayo matdagitay kwa. Channel 31 po yun, no? Channel 31, okay? Makuha tayo mat iti Facebook. You just type Channel 31. Maalayo yung program namin nga One Halal Association of the Philippines every Monday 2 to 3 p.m. So, subli tayo ulit, tipuon tibiyag, okay? Yun. Ti programa nga napauluan puon ti biag, ti mapagsasaritaan tayo ngamin dito ket about herbal medicine, okay, dagitay prutas ken mula nga isu iti taraon tayo tapno mayadayo tayo iti saksakit. Pagsasaritaan tayo pa no anya iti root cause. O yun, root cause po ang pagsasaritaan tayo. Dagiti saksakit tayo, tapnohaan tayo nga menteneron ti saksakit tayo no di ket di agasan tayo tapnohaan nga agsubli-subli dagita nga saksakit. Kasjay iti pagsasaritaan tayo daytoy nga programa nga puon ti biag. No daman digiti concerns yo, okay, you can just call, okay, or call our landline at dama datay sumungbat iti landline ni. Ito'y lawag is 672, tama ba ako? 677 2246 digiti telephone ti landline tayo idtoy lawag 677-2246 or okay po you can just click no i-like you DJ Wellness NGT Wellness Center tapno iti kasta ag pop up kanya yon nga ada programa and then you can ask tawag dito any questions about health no adda digitay questions yo. So ado digitay naka-monitor kanya tayo 1 to 2 PM. Yes. Sorry sir. Sir Ismael, sorry 1 to 2 PM pala tama. Tama 1 to 2 PM po yung aming programa sa Channel 31 po. Okay with the association ni Sir Ismael, One Halal Association of the Philippines, 1 to 2 p.m. gayam hanga 2 to 3. Hello Doc, musta na kayo dyan? Kuna ni Sir Angelito Alvarez. Ayan. Meron pa po tayong Halal Home TV shopping. Yes. Data napintas iti ti Muslim. Meron silang unity ba? When you say Muslim, may sada nga talaga. Sana ganun din po tayo sa mga Kristiyano, no? In one Kristiyano pero may isang church kasla ko da Sir Ismael, no? Okay, si Sir
Mario Dr. Reverend Mario Resolar Daculod also joined. Kumusta na po kayo, Dr. Pastor? Maki Tamayo and eh, Cagayan. Okay, Nilo Villapando also joined. Okay, Charis May Manuel. Hello, Charis. Sa Canada po ito. Okay po. Yun. So, tinapagsasaritaan tayo idi last week. Di po ba about digestive system kaya lang hangko nga na ituloy. Di mo. So, amo tayo mot nga ti panagagas, iti NGT Wellness ket very holistic. When we say holistic, okay po, it's mind, body, and spirit. Mind kasi education before medication. O, di ba? Medyo ikwa tayo nga i-educate tayo nga iti masaksakit ado iti dapat nga aramidon na tapno isunak at maagasan. Haan laang nga agparbeng isunat kadigitay maintenance nga ususaran na. So mind. We also cure the body. Okay po. The body, when we say body, it's about our lifestyle. Okay? So when we say lifestyle, adad ta dagiti makanyon, adad ta dagi panagturog tayo, dagiti communications tayo iti pada tayo nga tao, ti relationship tayo iti pamilya tayo, anya pay aglalo ti relationship tayo iti bagi tayo. And of course, the spirit. So we cure the spirit. Hanak nga pastora, ano po. Kaya lang, inadal mi talaga iti naturopathy on how to heal and how to connect ourselves to God kasi mamati kami, we really believe, no? Kasi when we say spirit, belief can kodetan e faith. Di namin. So, belief and faith. Kasi mamati kami nga naturopath, okay, this body is the temple of the Holy Spirit. Ganon din. Spirit is the temple of the body. Di ba? Baliktadam lang di jay. So, mind, body, and spirit, iti kombinasyon ti panagagas mi dito'y NGT Health and Wellness. Of course, ado digiti branches tayo, okay po, like Baguio City, second floor, Cap Building, Baguio City. Ngam talagang, syempre, patan ngamin kat bawal ti rumwar dagitay, what's this, senior citizen, di ngamin. So, medyo, awan talaga adung pasyente tayo. Of course, tilang maisaserve mi is the online, tilang maitulong mi is the online check-up, okay po, or online consultation, no addaman dagitay, no agdengdengeg kayo ti parte ti Baguio or anywhere in the Philippines, mabalindak nga tawagan, okay, ti number ko is 0916 2044007. Okay? Handak nga tawagan iti beyond 8 PM kasi talaga nga hangko nga sungbatan noon. So tumawag kayo kanyak, mag-start po tayo ng 8 o'clock. The consultation is 8 o'clock. Online consultation is 8 o'clock up to 6 PM. Dahil ti pa online consultation tayo. May mayat pay no tawagan dak iti messenger ko tapno iti kasta makita kayo. Ganon. Mas maganda kasi pag nakikita ko yung pasyente ko kas JDJ. So, yun po yan. So, tinapagsasaritaan tayo last time, okay po, is about digestive system. Di namin? Gusto, Sir Javer? Kaya lang hangko nga naituloy gaputa kurang ti oras ko. Hanak mo't nga mabaling nag-overtime. Kasi, syempre, one hour is 1 hour. Di ba? Ganun po yun. So, gamin ti i-emphasize ko ka dito nga programa is healthy and wealthy lifestyle. Okay? So, healthy and wealthy lifestyle. So, amin tayo met ket mapan amin, no? Di ko na ako, nobody is bimato iti lubong. Amin tayo matay sa totoo lang. Amin tayo mapan iti sabali nga biyag. Kaya lang, di matay tayo ngamin nga adda sakit na parang napakasakit di po ba? Di gumasto ka, nakadado ti gastom, tapos na-hospital ka, etc. Inaramid amin nakabaulan ti nalaing nga doktor ngem awan metlat ta, no? So parang emphasize ko gamin dito is talaga may healthy and wealthy lifestyle. Iso nga ti pagsasaritaan tayo, the root cause of our diseases. Okay? So, let's start. 15 minutes, time man nakbarok
Okay, anyway, our time is 3:16. Okay po. So, I'll be right back after some messages. Welcome back po to our program Puun Tibiyag. So, tipagsasaritaan tayo is digestive system. So, naibagakmat kanya yon. Ti digestive system is one of the important system in our body. Dimen, na ibinsa-binsak, idi last time mo, nakamonitor kayo kanya, na ibinsa-binsak. Okay? Naibagak kanya yon no, anya ti parte iti digestive system tayo. Dimot, from the mouth up to the anus. Di namin? Dagi tinapagsasaritaan tayo idi last week. So, anyway, you can go back with our program. All you have to do is you go to our FB page, NGT Wellness. Anyway, adamot digitay title na. Ostod, Jever. Ada digitay title na. So, the title is the Digestive System Part 1. And then, dito yan is the Digestive System Part 2. So, naibinsa-binsa tayo idi last time. Okay nga, the digestive system is one of the important part of our system. Kun tipagsasaritaan tayo tata, noan niya nakaikonektaran iti digestive system tayo. Dimat? So, idi last time, na-mention ko din nga iti digestive system tayo is connected with our GI tract, which is connected to our immune system. Dimat? So, automatically, no once nga ibaga tayo ganin nga GI tract, konektado iti immune system tayo. Dimot. Dayjay iti or gut microbiota, sorry. The GI tract tayo is connected to our gut microbiome. Okay, partly okay po naibinsa-binsak pay nga iti gut microbiome tayo is a very important or the missing link. That is the missing link, missing organ nga kailangan nga paripatwen tayo kasi ni gut microbiota tayo, ni gut microbiome tayo has a huge impact on our body health. That the gut microbiome tayo, there is a contribution iti strong immune system tayo. Nya pay, there is a contribution with our heart health. Anya pay, there is a contribution with our brain health. Of course, i-improve na iti mood tayo, nya pa iti sleeping habit tayo, and of course, very, very effective iti panagtulong na iti digestion tayo. Okay? Kaya't kumamit nga kablaawan ti NGT Baguio also joined. Of course, si Sir Roland Tamayo also watching. Okay? So, ti immune or ti gut microbiota tayo, okay po, tumulong tapno mapreventaran dagitay sakit nga cancers, especially dagitay autoimmune diseases. Okay, so dagitay binsa-binsaan tayo no nya dagitay klase ti cancers nga talaga nga very rampant, no, dagitay ti binsa-binsaan tayo. So nga wag po kayong bibitaw nga tiket ko so unan ang Tagalog ak manen. Kanayon kayo nga ag-monitor kanyak every Wednesday tapno iti kasta
I will mention, anya digiti klase nga cancers, apay nga ag-cancer ka, okay. Digiti autoimmune disease, anya digiti autoimmune disease nga sobra nga umad-adu, okay. Actually, ikang kayo ti maysa nga sampolan, ti umad-adu nga sakit tata is the psoriasis. Skin disease data nga, that is one of the autoimmune disease. Okay po? Ni gut microbiome tayo is connected with our nervous system. Since our digestive system, okay po, is connected to our nervous system, amuyo sa totoo lang nalaing dagitay do doktor tayo amin. Okay, ngem kailangan nga i-educate kayo tapno itikasta, okay, ammo tayo no apay nga nakadado nga sakit ngamin. Dagiti kanayon nga question kanya, ket no kasta ti explain mo dok. After my talk, apay nga rod nga nagado nga sakit. Again, okay po? Ni digestive system, that was my topic last Wednesday. So no kayat yung nga maamuan no datay about digestive system tayo, datay parte ti digestive system tayo. Again, you go back to my last week na i-record met kit di no. You go back to my last week topic about digestive system. Now, the digestive system tayo is connected with our nervous system. Okay? So, anya dok iti nervous system. Okay po. Data ti network ti nerve cells and fibers nga ag-transmit iti nerve impulses in between the parts of our body. Okay po. So, adda di makunkuna nga cranial nerve. Okay po. Part ti nervous system tayo. Adamat di central nerves nga kunada. Adamat di peripheral nerves and then autonomic nervous system. Okay po? Or autonomic nerve. So, dagiti upat nga parte iti nervous system nga please listen very well kasi this is a very very important topic tapno iti kasta hang kayo nga nagtatanong lagi nga apay nga nagaduti sakit tayo. Okay. Since the digestive system is connected to our nervous system, our cranial nerve, dok, anya nga rod iti parte dayta nga cranial nerve. Okay? So, ni cranial nerve goes from your brain to your eyes, to your mouth, to your ears, and the other parts of your head. Data ni cranial nerve. Anya nga rod ti central nerve, dok. Data ti parte nga ayan nakakonektaan iti brain tayo, ti utak tayo, ken iti spinal cord tayo. Okay? Anya nga rod met iti peripheral nerves, dok. Okay? Data nga nerves go from your spinal cord to your arms, to your hands, to your legs, and to your feet. Okay? And of course, the last part, iti nervous system is the autonomic. Anya di autonomic nga parte iti nervous system tayo. Data ti nerves that will go from your spinal cord to your lungs, to your heart, to your stomach, to your intestines, to your bladder, and to your sex organs. Oh, klaro tayo jay So dagitay agbuybuya kanyak, you listen very well. Tapno iti kasta, masuruan kayo, tapnon mayay dayo tayo tinagado nga sakit. Okay po? Ni Ma'am Josephine de la Cruz, Valiente iti Cagayan, naka-monitor kanyak. Romeo de la Cruz also joined. Now, pagpapatangan tayo, Dok, anya dagitay sakit. Dingamin? Dagitay neurological disorders. Diba? Again, tandaanan nyo, ti digestive system tayo, nakakonektar, iti nervous system tayo. Anya ti nervous system? The network of nerve cells and fibers that transmit nerve impulses between all parts of the body. Tandaan nyo rin, okay po? Now, anya nga rod iti sakit, dok, from our neurological disorders or the neurological agapo iti nervous system. Okay. Dagitay multiple sclerosis. Dagitay Alzheimer's disease. Dagitay Parkinson's disease. Dagitay epilepsy. Dagitay stroke. Okay, maysa-maysaan tayo dayay. Dok, anya ti multiple sclerosis.
kasta, o di ngamin, dagiti agdendeng kanyak no kakat ay kasjay gayam, okay. Anya iti multiple sclerosis, nga sakit. This is potentially disabling your brain that connects into your spinal cord to your central nervous system. Isu nga nukwa ag sakit daytoy likodyo. Isu nga multiple sclerosis kunada. Dayjay ti sakit yo. Anyamot di Alzheimer's disease. Amotay mo ti Alzheimer's disease nya progressive disorder daytoy iti brain cells tayo nga ag-degenerate. Apay dagitay cells ti brain tayo ag matay damit. Di ngamin last time ti kunak kanyayo cells are dying 12,000 per minute. Imagine, including DJ cells iti brain tayo. So when they degenerate or waste away, kung nadang kami DJ niya, karoon ti degeneration niya, agkaroon tayo iti Alzheimer's disease or dementia. Okay? So anya di dementia, DJ kanayon kayo nga aglilipat. Tapos dagiti behavioral tayo no daduma agsubli tayo iti naganapin kinaubing. Hindi ngamin, di bakit, ang subli ti kinaubing na. Ni mami, tatta bumakbakit kakua. Kasla agtamtampo nga kang kanayon. O di ngamin, kasjay. Di ngamin kasi there is a degeneration of our brain cells. So agkakaroon tayo iti Alzheimer's disease or di dementia nga kunada. Okay, next. Anya digitay sakit iti nervous system. Parkinson's disease. Amutay mo ti Parkinson's disease di ngamin, dagitay noticeable tremor, dati medyo agkuti-kuti nga ulo, di ba? Amutay day jay, dati uri no na hanta yung pigpigilan nga magkutkuti adda anya kasa mo ti panang Ilocanok day jay tremor DJ agkuti basta kas lang agkut-kuti ti ulo yo. Pasensya na. Kas jay ti Parkinson's disease. Okay po. Anya pa dagiti sakit iti nervous system, epilepsy. This is a central nervous system neurological disorder nga agbaling abnormal ket agkaroon tayo ti seizures. Adda pay DJ unusual behavior tayo nga adda sensations tayo tapos maawanan tayo ti puot di ngamin kasjay ti epilepsy. Okay po? Iso nga apay nga tanga kasjay dok, hindi mo lumakaya kon. There was one patient that have called me in Manila kasi kaadwan ngamin agtawtawag kanya ket Manila. Apay kami di Manila tatta is naka GCQ damanon. So dagiti lalakay babakat the senior citizens. Okay po, aglalo dagiti adu ti sakit na maipawil wenno bawal kanya dati rumwat. Iso nga kaadwan nga agtawtawag kanya aggapu ti NCR nga pasyente. So, there was somebody who was calling me again nga amumdok mga 3 months ago, di bigla kasla maulawak and then suddenly matalan mo daw akon. Sabi ko, kunag kanya na mangrugrugin nga adda problema iti brain. That's a neurological disorder ko na kanya na. DJ brain activity ngamin, okay, nagiging abnormal na. Iso nga, agkarkaroon katikas nga problema. So, parang epilepsy doc, kuna nakaamu na maggayam, no? One, kuna malamang nakasali ka ijay nga sakit epilepsy. Ay, ano pa, dagitay sakit nga agapo iti nervous system, dagay stroke, okay? The sudden interruption in the blood supply of the brain, okay, is stroke, okay po? Iso nga once nga nagkaroon tayo ti bleeding into the brain tissue, okay, that will burst, no, from the blood vessels, hemorrhagic stroke yun okay po, sabi nung aking IT, time, okay, sige, wag mo kayong aalis, agsubli after kadagit,
Welcome back po muli sa ating programang Puon Tibiyag. Tagalog akmanen, yamit din. So, welcome back ti programa nga Puon Tibiyag. Okay po, so pagsasaritaan tayo, digitay sakit, kaga po iti nervous system or the neurological disorders. Okay, which is of course your multiple sclerosis, your Alzheimer's disease, your Parkinson's disease, your epilepsy, and your stroke. So, nabinsa-binsa tayo dayjay. So, the digestive system is konektado pa iti circular system tayo. Okay? So, since circulatory system, circulatory system. So, the circulatory system is konektado iti digestive system tayo. Okay po? So, Doc, anya ti circulatory system. Okay? The circulatory system ay tinatawag din or also called cardiovascular system or vascular system. This is an organ system nga i-permit na ti blood to circulate and transport, okay? Nutrients, anya pay, oxygen, amutay mo dagigi klase ti nutrients ang gamin, amino acids, even electrolytes inside our body, di ngamin at nababasik nga kuryente ti unag ti bagi tayo. So, ni circulatory system, iso iti trabaho na data. Okay po? So, part of our heart, cardiovascular system, or vascular system, okay po? Isuna dito nga organ system, ti ag-permit nga ag-circulate iti blood, kun ag-transport iti nutrients, anya pa'y oxygen, carbon dioxide, hormones, blood cells, to and from the cells in the body, tapno maprovidean ti nourishment kun tulungan na nga hantay nga agkaroon iti sakit. DJ iti function ni circulatory system. Anya pa iti function na i-stabilize na wenno i-regulate na ti temperature ti bagi tayo. Even the pH of our body, pH balance ti water, no? Temperature and pH, and at the same time DJ homeostasis tayo. Okay po. Medyo nauunag at the scientific nga sarasarita akon. Anyway, di kunakon, okay, binsa-binsaan tayo tapno ti kasta detay awan iti knowledge na iti science, wano awan iti haan nga nagbasa ti nursing, nga nagbasa iti about connected to science, okay po, maawatan nyo. Okay po. Kasi sa totoo lang kanyak talaga nga aglayman's termak. Okay po. Tapno iti kasta maawatan nyo dagitoy sarsarita at daytoy nga programa. Iso nga po untibiyag. Okay, di ngamin. Now, Doc, anya dagitay sakit nga ayan iti circulatory system tayo. Okay po. Anya digitay circulatory system disease tayo, Doc. Dayjay ti pagsasaritaan tayo. Tapno amuyo, okay po, once you have a problem in your circulatory system, at damot sakit mo nga coronary artery disease. Anya dayjay, it is the narrowing or blockage of the coronary arteries. Dayjay, kumbaga ket no kumagripo tubo. Dayjay blood vessels tayo nga konektado iti puso tayo. So agkaroon iti narrowing ken blockage iti coronary arteries, no? Pag naan ngamin iti dara di ngamin dati puso tayo iso iti 24 hours nga agpapump ti blood di ngamin. Okay? Remember, always remember, okay? Nabiyag tayo kasi adda oxygen jo unag ti bagi tayo ken adda blood. Dayjay circulatory system tayo iso ti trabaho na data. Blood and oxygen. Okay po? 24/7 nagtatrabaho data. Now, no, the coronary artery disease mo, ibig sabihin there is a narrowing at the shortage kan blockage iti coronary arteries mo. Anya ti cause na dayjay atherosclerosis. Sabi ng aking classmate, no, adda ngamin dagitay batch ko. It's not batch pero kulig ko iti naturopathy and naragsakak mo't na imon monitor da kasi we learn from each other.
Okay po, ni Cecil Encina Suyat. Sabi niya, hello Doc Honey. Hello po Doc Cecil. Thank you for monitoring me also. Okay po. So, anya ti cause ti atherosclerosis, Doc? Anya ti arteriosclerosis and atherosclerosis. O di namin nakasay scientific. Di ko na kun. Okay po, when we say atherosclerosis or sometimes called hardening or clogging of the arteries. Dayjay atherosclerosis. Okay po. Data iti pa nag-build up iti cholesterol, hindi lang cholesterol, no di kadi pati fatty deposits. Nga awagan tayo ti plaques. Kaslamo lang ipon tayo agdikki. Kasjay. Okay po. Abdagayam dikki, yes. One, there is a clogging of the arteries of our daluyan iti dara nga isu ti ipapam ti puso tayo dayjay ti kunada nga atherosclerosis. There is a clogging isu nga ti sakit mo atherosclerosis. Okay po, yun po yung naganap pa yan. Ibagbaga ti doktoryo ay at the restriction iti blood flow kabsat. So, ti sakit mo, atherosclerosis. Kunanan ako. So, klaro tatan. Okay po. Next, anya pwede di sakit iti circulatory system. Stroke. Okay po. So, jay kunakon, even in the nervous system, may nga problema is the stroke. Totoo yun. Okay po. So, uray iti circulatory system, stroke pa rin kasi connected ti puso ti brain. Di nga oo nga kasi nervous system, circulatory system, magkakasinsin dagita. Di nga Herman Liameg also joined. They are watching. Aliana Ortiz in our Pampanga Pampanga reseller po ito, si Aliana Ortiz. So, di taga Pampanga na adag monitor kaniya. Okay po, I think and I presume na mauawatan da dito sa usaw-ok. Gamin Ilocano, hindi gamin dagito yung buya kanya kun kat puro Tagalogon siguro trying hard they're trying to understand me. Sorry po ha, ma'am. Aliana Ortiz. Okay po. Ayun. Okay po. Even Marina Yabis joined also. Thank you so much, Ma'am Yabis. Amok nga maawatan nakmot. Di ngamin. Okay, ganun po. Ewan ko. Mamaya na po yung mga text sa akin. Okay po. So, stroke, may sapay nga sakit tayo, Dayzay. Okay po. Of course, bleeding in the brain. Okay po. Brain tissues when a blood vessels burst. That's hemorrhagic stroke. Amo tayo, Dayzay. Hypertension. Okay? So, when we have hypertension, okay po, Dayzay, blood pressure tayo. Okay? Siyempre, ngumato, bumaba, or ag-regulate. Okay? So, when we have naganap pa yan, hypertension, jay kunakon, jay blood pressure tayo. Okay po? Especially, the arteries tayo is persistently elevated kasi nga nagkakaroon ng bara. As di nga talaga, DJ. Once nagkakaroon tayo ti bara, agkakaroon tayo iti na nga tong hypertension. Okay po? Anya pa, ti sakit tayo iti circulatory system. Heart failure. Okay po? So, syempre, once nga haan nga agpapump enough nga blood dayjay puso tayo, no? Kaslamo lagripo dayta di kunakon kaya mo nga bumulusok medyo palukayang basit gidanom. Ngam no talaga nga ada problema ti connection ay nakapsot ti danom kas di mo lang ti puso tayo. When we have heart failure, dayjay kondisyon ti puso tayo haan nga agpapump, wenno haan nga agbumbumba ti usto, wenno enough blood nga imit dapat dayjay bagi tayo. Isong agkarkaroon tayo ti heart failure. Okay? Maliwanag po yon. Anya pa'y dagigay sakit iti circulatory system. Dagigay aortic dissection or aneurysm. Now, amuyo dito'y aneurysm, nakadado ti klase na dito'y kasi at the heart aneurysm din ngamin, at the stomach aneurysm. Okay? At the peripheral aneurysm. Din ngamin,
naglaing tagal talaga ni Apo Diyos. Well, circulatory system, dingamin, tibiyag tayo is blood. Anya nga rod ti daluyan na han nga rod dagitoy blood vessels tayo. Babasik kada darakkel, dingamin. Iso nga, haan laang nga iti puso tayo ti adda aneurysm na. Dodiket di pati stomach, pati peripheral. Okay po? So, when we have aortic dissection and aneurysm, okay po, DJ layers ti wall of the aorta, okay po, iti puso tayo, nga dapat i-allow na kuma DJ blood nga agtaray into the layers nga, amo yung amin, once ngamin nga haan nga agpapam ti puso tayo, tas barado pay, kas jay ti mangyari kanya tayo, there is a weakened artery nga ag-force ti blood vessel bulge outward. Iso nga no daduma talaga nga once nga uray no adda maintenance tayon. Adut ti pasyente nga kasdayan niya, kompleto mo't iti maintenance dangam apay nga na-stroke da. O di ngamin kasi nga di ngamin ti blood vessel tayo ngamin ket ag bulge deta dumakkel. At ket uray no adda maintenance mo kakanay, di ba? Nagpapump di puso tayo ket lumabas di dara tayo. Nakadado iti tiplak na, nakadado iti dikki na, nakadado iti naganapin fatty deposits na, nakadado ti cholesterol deposits intayan ta blood vessels nyo. Anyang ti maaramidan, awan na ag-bulge data na nat mangyari, ag-burst out. Into na nag-burst out, pimutok talaga ma-stroke tayo. Ganun po yun. Okay po? Anyapay. Adaday kunada nga myocarditis and pericarditis. Okay? When we say myocarditis, again, okay po, when you hear tis at the end of your sakit is tis, okay, arthritis, o, di ba? Daytoy myocarditis and pericarditis, daytoy ti inflammation iti heart muscle tayo, okay po? And the inflammation of the lining outside the heart. Okay po, inflammation data G lining na. Okay po, the G lining nga pagtarayan iti dara tayo nga ipapamti puso tayo. Iso nga myocarditis and pericarditis kunada dayjay. Okay? Oh. Dayjay inflammation pa ilaang, nadaras pa ilaang data nga ikorektar. Kasi again, inuulit ko po ha, amin nga sakit tayo, agkaroon tayo muna ti infection wano inflammation bago agkaroon tayo iti sakit na nakaro. Okay, lagi ko po yan sinasabi. Anya pa, cardiomyopathy. Okay po, when we have a cardiomyopathy, okay, talaga nga ada problema ijay heart muscle mo and then this heart is harder to pump. Nya kay kasoon marigatan nga agpump dayday puso iso nga cardiomyopathy. Okay? Now, nakadado dagitay nagana pa yan. Ikanda iti bateryana dingamin. Oh, no kayat yung nga maikan ti baterya ako adda kanyayo daydayon. Okay, wanoan maoperar iti puso. Nakadado dagitay process tapno iti kastakot agkurri iti puso tayo ngam again. Ti root cause dagitoy nga saksakit. I hope na awatan da. Okay po, is digestive system problem. Digamin amin nga kang kanan tayo i-process ni digestive system tayo. Okay? Di ba? Sabi nila amuyo na apay nga awarded international and national dagitoy iti sinarsaritak nga importante nga i-correct tayon umun-una iti digestive system tayo nohan tayo kayat iti agsakit ti ado. Bakit? Data sakit yung nga diabetes, anya ti paggapuanan na. Okay, we will go back iti topic tayo right after some messages. Hang kayo nga pumanaw.
Welcome back ti programa tayo nga puon ti biag. Oh, now, medyo manaliwanagan na kayo. Pero sakbayak nagpatuloy kayat ko pa nga i-greet ni Ma'am Delia iji Baguio. Kunanak that we miss you here in Baguio. When I really miss Baguio, sa totoo lang, I miss the fog, I miss the coldness of Baguio. Actually, namimiss ko na kayo dyan sa Baguio. Pasensya na, Joshua. Pasensya na, Stella. Dagitay kakadwami dita Baguio. Okay po sila sa mga, Sir Errol, ni Ma'am Del, yung mga tropa ko dyan sa Baguio. Namimiss ko na talaga ang Baguio. Kaya lang, because of our problem, no? Siyempre, pandemic kasi tayo, kaya hindi talaga ako makapunta dyan sa Baguio. So, all we have to do is to monitor me na lang po dito sa aking programa every Wednesday and Thursday po. Wednesday po, Untibiyag, Ilocano po. And then, Nature's Call po, Tagalog version kasi nakakonektarak iti, pa yan, iti Radio Veritas. So, the thing is, every Thursday and Wednesday is iti regular program ko from 3 o'clock to 4 o'clock. And of course, One Halal Association of the Philippines, at daak iti Channel 31 every Monday 1 to 2 p.m. may saak nga co-host iti One Halal Association of the Philippines. So we have the program digitay halal products da kasi kailangan talaga nga ti produkto tayo at da halal na tapno iti kasta makan dagitoy kakabsat tayo nga Muslim countries. Okay po. So Jo Tumapang also joined. Good afternoon po Sir Jo. Albert Gomez also joined. Thank you so much for monitoring me. Lee Bartolome also joined. Thank you so much also nga naka-monitor kayo kanya. Now, we go back to what we are what we are talking about. So, the digestive system tayo, okay po, no once nga adda di ba ngamin tigayam nalipatak nga in-discuss anya dagitay sakit nga maala tayo when we have a problem in our digestive system. Dagi gayam itinalipatak nga in-discuss last time. Di nga means the Javer. Iso nga ti i-discuss ko kanya yun no adda problema tayo iti digestive system. O di ba amoyo ti sakit yon no adda problema yo ti nervous system. Amo yun iti sakit yun na ada problema yo iti circulatory system and prerequisite okay po haan tayong agsakit no na-improve iti digestive system tayo idjay pa lang amin digestive system tayo adda sakit tayon anya dagiti sakit iti digestive system tayo dok no haan nga nataripato iti digestive system tayo okay binsa-binsaan tayo digestive issues. Okay po, so agkarkaroon tayo iti irritable bowel syndrome. Okay po, anya pay, dagitay bloated iti tiyan tayo. Okay, dagitay ti problema iti digestive issues. Okay po, anya pay, bloated, diarrhea. Okay po, that is one of the digestive issues. Anya pay, dagitay sakit tayo iti digestive system. Mood issues. Okay po, so when you have dagitay medyo napungtot, okay po, dagitay adda anxiety and depression na, okay po, no once you have a problem in digestive system, signs and symptoms that you have a violent mood swings, okay po? Kasi di ba na, the digestive system tayo, nakakonect mood tayo. Extreme irritability, okay po? Kanayong kayong mas-asar, o dayjay, okay po, no, kanayong ka may maas-asar, kanayong kayang pungpungtot, at the digestive problem mon, okay po, anya pa, mood swings, mood changes, tapos, yun, amoy mo ito na the mood changes mo, basta, kaslag mauyong ni data, o di nga min, kas JDJ, anya pa, feeling anxious without any explanation, parang agbut-buteng ka, mabut-buteng ka, agpanpanik ka, okay, you feel less confident than normal kasi lang manernervyos ka awan ti confidence mo iti bagim anya pay haam mo nga mai-concentrate ti dapat nga i-concentrate mo dayjay ti mood issues tayo anya pay dayjay lack of energy awan ti gaganay gayan tayo nga makisarsarita awan ti gaganay gayan tayo ang trabaho so once you have that okay po at the digestive issue problem mo. Iso nga masapol mo ni Doc Hanis Tibicos. Anyway, mag-connectar tumot lang data madamdamaan up. Okay, no, kurang kayo ti vitamins and minerals kasi there are lots of people nga agtumtumar, no, dagitay
nakadado nga tumtumaranda pero they always lack vitamins and minerals deficiencies ko namin dayjay. Okay po? Kasi there are signs and symptoms, okay, dagito ti pagpapatangan tayo no. Anya digitay signs and symptoms dok ti kurang wano deficient iti vitamins kan minerals. Dagigay ti pagsasaritaan tayo tapno adu ti masursuro yo kanya. Constante Thailand also is monitoring me. NGT Baguio, okay, dagita staff ko di Baguio, agan anos kayo ubing. Okay po, kasi talagang kastatibiyag tayo. Okay po, talagang awan maaramidan tayo. It's not only in the Philippines, but entire the world. Okay po, iso nga anos-anos lang ubing Okay po, dagitay han nga mamati kanyayo iti Doc Hanis Tibicos, bayaan nyo silang magkasakit. Di nga min. O, di ba? O, sa Baguio, ag-present kay lata ubing, ag-present kay lata. That's how to help people. Ma'am Del, i-presentar mo nga napintas ti Doc Hanis Tibicus kasi tulungan na tapno agkuri iti digestive system tayo, tapno awan ti adu nga saksakit tayo, tapno iti kasta everybody is healthy. Ay, adayo tayo ti adu nga sakit. Now you realize, okay po, nga ti Doc Hanis ti bikus kat importante gayam. Di nga min, okay. Anya pa dagiti sakit tayo iti gut, wano digestive system, okay po. Inflammation related to autoimmune diseases. O, kasla ko di ko nakon nga psoriasis. Di nyo ba alam na once nga the psoriasis yo is connected to your gut? Marami ng study po yon. Hang kayo nga mamatmati kasi nakadado nga pasyente kon sa totoo lang. Anjak nga mabilang tiramay kon dagitay adda psoriasis na unti-unti na po silang gumagaling. Bakit? Pinapagaling ko sila dahil as your alternative doctor, as your naturopath and acupuncturist, amok ti root cause of the disease. Isu nga dagiti ada skin problem na daman timawag kanyak from NCR. Grabe iti kuana iti psoriasis na talagang han na nga maiturog. Kunak sprayam ti Doc Hanis tibicus. Insurok no kasano ti pamayan na taptan kunana ka agkigkigang dandok, o di ba? Wala pang isang linggo yun. O di nga min. So if you have psoriasis, do not be afraid to come to our clinic or you call me. Tapno iti kasta maisuro kayo na niya tiramiden ninyo. Skin problems also is the problem of digestive system. Dahil onset nga diabetes, tandaanan nyo. Okay po, part of your digestive system is your pancreas. Di nga min? Anya ti itad ti pancreas dok isuna iti mangmangted ken mangregregulate ti insulin tapno iti kasta haan kayo nga ag-diabetic. You get my point? Isu nga no at the onset diabetes yo. Okay, type 2 diabetes especially. Okay po, at the problema at the issue yo iti digestive system. Okay? Tandaanan nyo dayay. So nga, amo yung isang word nga connected ko, iso nga awarded ti produkto tayo ti Doc Hanis Tibicus kasi Doc Hanis Tibicus is probiotics, Doc Hanis Tibicus is prebiotics, Doc Hanis Tibicus is enzyme. Three triad benefit nga importante itibagi tayo. Haang ko nga ike-claim nga agas ni Doc Hanis Tibicus, but I'm claiming this is a bionutrition. Nutrition itibagi tayo. I call it bionutrition. Bio kasi ngamin, with scientific evidences ngamin, tiingkabil ko ditang prutas, herbs, kan red beets. Actually, ti red beets tayo, agga po iti Baguio. Ti supplier tayo, digitay farmer, nga ammo ni Ma'am Del. So ni Ma'am Del, ti mangipat patulod kanyak iti red beets tayo. Local amin nga ti ingredients dito nga Doc Hanis Tibicus, and mind you, nagadung award na daytoy. Haan laang nga award itinagarner na dito nga Doc Hanis Tibicus. This is a pride of the Philippines sa totoo lang. Bakit? This is locally made, local fruits at para sa Pilipino. Anya digitay certificates nga adda kini Doc Hanis Tibicus adda FDA tayo. So when we say FDA, han tayo nga fly by night. Han tayo lang aramidan itis at itila-tila konforme nga pag-aramidan ti produkto tayo. Nakarwar tayo wano nakapasa tayo ti standards ti
Food and Drugs Administration, Food and Drug Administration, nga anya dayjay, nga kailangan na dalus, kailangan nga separate iti pagfermentam, nga kailangan nga dayjay standard da grabe as in. Okay, meron tayong license to operate, meron din tayong napaka-importante, Certificate of Product Registration. Okay po, haang kayo nga agtumtumar, haang kayo nga umininom titila adda, no awan ti FDA CPR na. Dahil ti kanayong ko nga ibagbaga. Bakit? No ngamin awan ti CPR ti produkto nga ininuman nyo, wano tumtumaron nyo. Okay po? Ibig sabihin nun, fly by night, inaramid lang iti, di aandaan mo, handa nga nag-training no kasano ti proper preparation, okay po, iti may nga food. Okay po, kasi amuyo, sabay tayo nga ma-issuean iti FDA, kailangan din malang katisang katutak, okay po, na trainings. Sobrang nga trainings. Actually, I am nalpas ko ti FDA academic when it comes to food. Okay po? May sa akmot nga nagbasa ti FDA Academy tapno iti kasta amok ti proseso no kasano ti agaramid ti anyaman nga aramidek nga makan. Okay po? Ganun po yon. So nga ni Doc Honesty, because you will be very, very sure. Bakit? Kasi, number one, okay po, at the FDA, LTO na, at the FDA, CPR na, Certificate of Product Registration. Ibig sabihin nun, hindi tayo fly by night, hindi ginawa yan sa isang kusina lang, hindi lang ginawa yan sa isang tabi. We have the regulations in everything na nakapasa tayo ti standards of doing this kind of nutrients, this kind of supplement. Actually, hindi ko yan siya inaano nga supplement, but it's your nutrients. Okay po? Nutrients that's needed by our body, loaded. Okay po? Kadagiti importante nga masapol iti bagi tayo nga anya. Anti-inflammation, antibacterial, antifungal, amin nga antay nga amuyo, especially antioxidant. Iso nga damagan nyo digiti nabayag, medyo bulanen nga agus usar, napintas iti ti panag tawag dito, feeling da, napintas ti jar ti bagida. Okay po? Dagitay at the maintenance na ni Ma'am Del, actually ni Ma'am Del, I am very proud to say. Okay, uray tawagan nyo ni Ma'am Del, ni nanang nanakad-ado nga maintenance na, tapaawan ti maintenance na, amuyo lang tintom ti ininuman na as nutrients the Doc Honesty because nakad-ado ni ti pasyente kung ti NCR, okay nga, agtaw-tawag kanya kasi di ba ang dami-daming mga COVID nga pagawidon da in kay latta di balbalayon ag quarantine kayo jay COVID positive yon kasi awan ti pangipananta ti ospital ti kaado ti inaldaw nga COVID positive ammo nyo ti tumtumaronda di jay Doc Honesty because nakadado ti testimony nga Doc talagang positive na po ako Doc ganito ay ag-order kayo iti Doc Honesty because ijay opisina mi di Manila kunak itod ko mo di number da. So, ti Doc Honesty because tayo, makita yung mat deto yan ti monitor tayo. We have people who are helping me di Baguio. We have second floor, Cup Building, Baguio City. Adad ta leader tayo ni Ma'am Del, ni Sir Errol. Okay po, the Leaders News Philippines. Kanayon damot nga itatag data. Leaders News Philippines, every day from 4 to 5. Tama ba ako? Oo, 4 to 5, Leaders News Philippines. Kanayon yung mangmangag ni Doc Honesty because Sir Errol is the one promoting it kasi partner tayo dagita. Okay po. Baguio, second floor, Cup Building. Gumatang kayo di dyan. Naka-buy one, take one kami. In Manila, okay po kasi ag-transfer kami ngamin hanggang August 27 kami lang, Jacoba. We will be transferring to another place nga nalaklaka kasi nangina ngamin unay ti rentami iji ko baw iso nga with this COVID problem talaga imalis kami tahan mi kaya jay dayji rentanan iso nga kunami nagpakada kami so aging gana kami lang
August 27 di Cubao, but we will transfer to another place. Don't you worry, ibagak to di kompletong address mo. Anyway, di ngamin Manila, awan payla ang timap mapanhang ko payla nga palubusan nga pasyente da dijay. Iso nga kunak, i-kwayulatan, ilalamove, okay, mga ganon, ti sisteda dijay. Okay po, ito'y Ilocos Norte, ay in Abra, okay? In Abra, adtem ko, amin nga adtem ko branches. Adda iti Doc Hanis Tibicus, Pangasinan man yan, Ordaneta, Manawag, Ordaneta, Manawag, San Carlos. Okay po. Okay. Ordaneta, Manawag, San Carlos. At the Doc Hanis Tibicus, Pangasinan. Doc Erwin Olero. Okay po. Deta tinaliing nga doktor nga chiropractic therapist isuna pay. Okay po. So at the ag-text kayo lang kanyak 0916-204-4007 no. Dagita cellphone numbers nga makita yo idtayan ti naganapayan idta monitor tayo, dagitay partners tayo nga tumultulong kanya tayo tapno iti kasta awan unay ti adu nga sakit, especially daytoy sarsarangeten tayo nga COVID-19. So no hanyo kaya ti agka COVID-19, all family should have to take Doc Hanis Tibicus. Kasi ti Doc Hanis Tibicus from 6 months old, mabaling isunan. Ganito po ha, ni Doc Hanis Tibicus is fermented process isuna. Isu nga no, habang bumaybayag, umalalsem. So all you have to do is add honey, diro, nyapay, uyukan, nyapay. Tisabali nga nga ikanyo isuna tapno nun, medyo maalibar bastit dayjay, alsem na. Kasi dahil napimpintas ti alsem na ginagkaro napimpintas isuna kasi fermentation hantay nga niluto. Again, ti fermentation binuro isuna, data ti the best process when it comes to food. Okay po, iso nga dagitay makagatang tina alsem, napimpintas talaga no na alsem. All you have to do is to add honey. No awan ti honey yo, mabalin nga maskobado. Ikalamerize yo di maskobado. I am suggesting maskobado nga minti maskobado isuti 100% natural. Okay po nga sugar tayo. Okay po nga adu iti minerals nga maala tayo kada pang maskobado wenno tagapulot. Okay po. So lagyan nyo lang po siya ng tagapulot siguro no buo-buo. Okay, talo nga buo-buo enough. Do not shake too much kasi no i-shake yo alive ngamin isuna, live bacteria ngamin data, nabiyag isuna, iso nga, hanyo nga ikulog nga nalaing. Kas na itaktataktak yun lang, kas diti mang shake iti Doc Hanis Tibicus. Again, no, adda dagitay ang pakonsulta, you can go directly to me or you get my FB. Okay po, okay. So again, it's already time. Okay po, Dr. Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, kanayon nga mangibagbaga. And on, so prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all.